Ka jingeseng kenthei jangka balang Presbyterian Umdihar lingba ka SLEDA Committee mentaka singi ka khalai tarik nopra klayok ban pelong ya ka Food Fest kam Sales of Work ban ka jingtmu jangka ni ka Food Fest kalong kum sibenta ban penmi pisau ban shna ya ka yeng jangka jingeseng kenthei ka badan bon ki jingtuna bat kiwe de ki jingdan kam ki bon jangka jingeseng kenthei lingba kani ka singi la yo I ba kilong kimi ba ki khon samla jangka balang kila mi shakhamat ban wanra ya la ki jingbam ba shingyam ki jongki ba kunthup ru ya ki jingbam tanrai na boy ki blashat gerpang ha ki tendong sit ba hakani ka singi lawan banyadan menta da ka kong Eldora bet ceiling do hargat ka jinga dalang ru ba ransam sutnga ki temen basan jangka balang Presbyterian Umdihar ki ba kunthup yu temen basan o lingdo temen basan RB Shadap Utemen basan SS Lapang kakong pendap lang nong shli chairperson ke jinga sengkenthei lembat ki pat dunge jangka balang Presbyterian Umdihar. Wa man penlong ya kaneka dikas kepada kaneka selda balik sa kajisa kenthei balang ba tadi tinjong ta bani ngindon fon ABM ya ka bangin pendon kam ha ngindon kam jami ki ba niyo I babun ki bangin hak ban yarap banne ikam kaneka fon kumot ba Indon pon kumyong inle nilai perthat da ka bangin bu dan yo long da ka bagi da kan jimbam ser mangi gani ka long kan kamsuk ba na ban yan ya ai ginon kam tira si rukam pan ong gitian ne kani kayo kita giting kumung ka ta ladang yo kapitan ni subu ikam don jingmot am Ni dia kata kadau bagi buat ya kami nang ba kadon di jingmu jong ka jesang kendai kawai ka jingmut di perkat bang yang sna ya ka yeng jesang kendai kata ka bamut bagi lagi dan terkali karo hindi ka jesang kendai wat ka balang bu kala ban saban kam agi babun teli gumon ka niyo I kini ismi ba mentali labun ha jingkiu haka roy ka pag mo kasi kung kanwas nong dumi ka badang rip ikwa kay makan kiyo hindi tang banong ba insupan lang tang kakadyasan yung banyan kiyon rin tulan ro training ko yung kot nakabalang banpalong yung training dan yarap inipun sa mga dumi makin yo kam yo jam lolor kataru yo nilak banbu ni counseling center dan kam waktu nyarap nanti kita syampang dengan rahani kamot banila kanyo subun dito ingin day su bancu ang bancu sa tangha ka jinglong butingan na ka yung kram tray kram sa ang hapan pun sitam kung gilong kami kung kantay ni ban pa sitam ba nya habin ui kan ka patay ka banjar ka bapara nila ban ay kam ay jam nila ban penbah nila ban ay ajira nila ban pli ki bang nila ban tray Kenapa ning kung sa mlatip na kasi gidon kiba tibit aka nuka kam mo bikin try kung kitanjing tang ni jing shot ki kila man yara pa de ki sa mo balor ka tam di ta kila man di maring long ni rusok nila man pli ga katukan sel da jong ka jesang kan kai balang pembihan katakan long sinara ko yang ni ini tundong siya di jotong tundong mo ituro kita juga kanta kung basyat asya kanta kung kini basyat ini pukulan mo mensyaki ang basyat kan ki way pakita kan dia di pali lengi kasih mina ituro galong iting bambot ki sibun kay bangilangan let na ba nadang gan ka gina trilang yung ko sa buhay